دلالة بدوي من خزالة راجر جقاز ظالم إيرا راديو دنجي كلام جنابند نوچایان رادیو دنگ گلدن باش ایرو 4 مجدار 2024 دوشم لبروکسل ساعت 14 لآمده 16 گدارن هجم نوچاین داوی پیشکش بکن دم آزادی ربر آپویه گدار نژا لدیجی ایریش و داگرکری AKP یا لدیجی شاردارین کردستان هفسروکین دم پارتی تونجر باکران و طولای هاتم اوغلاری لئیل بون تونجر باکر هنگوت اموی دستلاتاریا دز و جبروت جی کردستان باویجن گل باتمانه، گل تکوشر، گل برخوتار اون خیراتن سپس کمه اونی رو دیسا قادی شاراداریا خو قادی پارتیا خود erketin اون باور کن emi van dızana roki van akana başının değerli arkadaşlar değerli Batmanlılar Mehmet Sincar'ın Sıddık Tanlar'ın Cengiz Altunlar'ın yoldaşları değerli direnişçiler mücadele edenler yılmayanlar yıkılmayanlar kayyumcu zihniyete rağmen defalardır partisine, iradesine sahip çıkan onurlu Batman halkı. Merak etmeyin, kayyumcu zihniyet bu toprakların bağrından çıkmış bir zihniyet değil. Bir gün mutlaka ama mutlaka bu toprakların bağrından çıkmamış olan bu rantçı, bu hırsız, bu inkar eden, bu yok sayan zihniyeti bu coğrafyadan, bu topraklardan hep birlikte mücadelemizle göndereceğiz. Onlarca insanımız tutuklandı. İl başkanlarımız tutuklandı. Şimdi de kayım atıyorlar. Sizler yalancı, sizler riyakar, sadece hırsız değil, sizler inkarcı, sizler kumpas kuran, sizler pusuya yatan, sizler meşruiyetini yitirmiş ama zorla zulümle ayakta kalanlara sesleniyoruz. Bırakın bu belediyeyi Batman halkının seçmiş olduğu irade yönetsin. AKP hırsız, AKP. جبو مشال دجی قیوم یال آمده بانگا تبلی بونه هات کرن تجا DBP و دم پارتی را گاندن که اولی دجی تاین کرنه قیومن لشاردارین ایله مردن و خلفتی لسمت اوفیسی یا نافچه آمد رزانه ایرو مشو میتینگه که لدار بخن هفسرو که دم پارتی آمده عباس شاهین به داخیانی که گود عقل دولت نخوازه پرسکریکا کرد چاره سر بکه جبوه جی سریل ری و ربازن فاشیزان ده آرمان جوانتون نکرنا سیاست دموکراتیک و اراده یا گلانه اما لدیجی هر جوره کریان فاشیزان و داروین سیاسی تکوشینه بکن جبوه جی اما ایرو لآمده لپیشا آزجه پلازایا لأوفیس کون ببن و حتی بخواده شیخ سید بمشن ام دخوازن همو سازی و گلمه تبلیغ مشه ببه هفسرو که گشتی DBP کسکین بایندر دچالاکیال الهداخ فیوگوت امی هر بهستا خاکا کردستان و گوارینن قادا برخودانه Geleme heja, geleme batmane, yen elehe, yen bıxiret, yen burumet, bunu bıxiratın, sersera, serçavan rahatın. Ev kodi derketine ve, ev kodi derketine geleme batmane, bila bizan be yen kıyılekame, eme teneke viva girebidin, eme teneke bir siyaset tamama giredin, hoş batmane eş Kürdistan'ı, taşma bekşini. Digome
دستی خود درش کر جبو کردارا لی ایرو دست درجیا ایرادا کردا کرن گله کرد بخیرت خواه و برومت خواه و دست درجیا و تو چار قبول نکه گله کردستانه گله باتمانه گله الهجی قبول نکه و هم قبول نکن حتی داویجی همه برخواه بدن به عقل کد بیشن اما به شارداریه اما به موزیه به دست بخن بلا باش بزانبن و نه به دهان موزیان و نه به دهان به صدان موزیان هندا بکن و ایراده گله کرد تکاشینا گله کرد به دهان به صدان و به هزاران موزیان و بده هندا کرن ویاجی باش بزانبن ایروژی اف بریارا گله کرد بریارا هلوه شاندنا دستلاتاریا AKP و MHP'ye امیرو لبات باله ناف گله خدا ام ایرادیا و بریاریا دیرو کی دیدن جیرو پیدا یک بریاریا مهیا یک اسرارا مهیا اوشی tek birno helva şandına destratariya akip geleme heja geleme batmanı gele Kurdistan'ı azira dukhazım bangawaziye bikim li batmanı li kolanı her tak her mahalle her gav her sikak iro jiro şunda jive dakika şunda gelek bebeciye khudi rumeta khwa o khudi khiyata khwa amel her deri لبه قادم امی خودی اراده خود در کبن و گلی کرد لکردستانه لمردینه لباتمانه لرحای لهر دری خودی اراده خود در کبن امی هر قاده کردستانه امی هر سانتیمه کردستانه بکر قاده برخودانه قاده تکوشینه و قاده تکوشینه لوان و مرسینه جی چالاکی رونشتنه هات کرن لوانه ریوبرین دم پارتی ولاتی لکولان هنر کومبون و تاین کرنه قیومن لسر شارادارین مردین ایله و خلفتی شرمزار کرن د میتینگ ده پارلمانتر دم پارتی گلجان قاشماز ساهی داخف و دیار کرد که رژیم AKP و MHP جتکچون خاطر نبویه و به همان ریبازان اراده گل دست سردکه پشت داخویانی پولیسان ایریشی گل کر و گل کس کرد من چاوان گرسه لدیجی خیومان دنوا دورپیچا پولیسان ده دست بچالاکی رونشتنه کر لمرسی نیجی گل داکت قادان و تاین کرنه قیوم پروتستو کرن هر اوها ریخستنا دم پارتیه یا باجر ده ساعت 18 ده لپارکا özgür çocuk داخویانیه که بده و بانگا تبلیبونه کر کنکه و تجکه اجی دناوا گلک سازی و دروای داگر کرنا شارداریان گل داخویانی دا کنکه دستنشان کرد که ایریشن دولت تا AKP و MHP ین لدشی همو پیوانن حقوقی و دموکراسی و بانگ لگل کرد و هزین دموکراتی کرد که خودی اراده خود درکبن و تکوشین مزن بکن تفگر جنین کرد آل اوروپای کنگره جواکا دموکراتیکا کردن ل اوروپای جی نافندا چند مزوپوتامیا کومله حقوقناسن جبو آزادیه باروین باکوره کردستان پلاتفورمین هزا یک گرتی آجنان هفگرتنا مورجی دناف ده گلک سازی و ریخستنان ایریشن لسر شارداریان شرمزار کرن و بانگا داکتنا کولانان کرن راپورتور PE'ye برتک نشانه قیوم دا راپورتور ترکیه پارلمانتوی اوروپای ناچو شانچز آمور تکلداری تاین کرنه قیومان لسر حساب خواه مدیا دیجیتال اف بیام دا نها جی دورا مردن اله و خلفتیه که دم پارتی ده البجارتنین ریوبری هرمیین داوی ده به فرق که مزن قزنش کربو اف فرقال قیومان ایرشک اشکره یا حکومت ترک آل دیجی دموکراسیه غسک برنا ایراده یا گله دوی یکتی اوروپای برسه وکه پر زلال بده گدار نیجا لجیهان جی
مالپر و آژانسên cîhanê jî cihekî berfireh da êrişên dagirkeriyên AKP. Gelek malpêr û rojnameyên cîhanê êrişên dewleta Tirk a li şer şaredariyan bi xwendevanên xwe re parve kir. Dagirkirina şaredariyên Mêrdin û Batmanê û navçeyên xelfetî li cîhanê jî deng veda. Cambridge University Press li ser navê ji dêvila şaredarên hilbijartî qeyûm. Neoliberalizma otoriter û ji wezîfe derxistina şaredarên Kurd nivîsek belav kir. Di nivîsê de tayînkirina qeyûm a desthilata AKP û MHP hatî nirxandin. Reutersê sernavê dewleta Tirk şaredarên Kurd ji wezîfeyê xist û li şûna wan qeyûm tayîn kir bi karanî. Reutersê destnîşan kir ku dewleta Tirk li pêy şaredarên CHP vê care jî desta vê şaredarên bajarên Kurd. Frans 24 jî sernavê dewleta Tirk sê şaredarên din ên Kurd ji wezîfeyê xistin bi karanî. Frans 24 kiryarên dewleta Tirkên berê destnîşan kir û got Tayyip Erdoğan li aliyekî destê aştiyê dirêj dike, li aliyê din jî li Kurdan dixe. Barons Dalî sernavê dewleta Tirk sê şaredarên Kurd ji wezîfeyê xist bi karanî. Nûçeya Barons Dalî wiha dewam dike. Sê şaredarên ku bi dengê Kurdan hatin hilbijartin ji wezîfeyê hatin dûrxistin û li şûna wan qeyûm hatin wezîfedar kirin. Arî News jî heman sernav bi karanî. Di Frontier Post jî wekî Barons Dalî û Arî News destnîşan kir ku destanîna ser şaredariyên Kurd derxist pêş. Yahoo News li gel ku heman sernivîs bi kar anî tayînkirina qeyûm û wekî daribeya siyasî binav kir. Calais Times bi sernavê Tirkiye bi behaneya terorîzmê sê şaredarên Kurd ji wezîfeyê dûrxist bi karanî. Hevşaredarê Mêrdinê Ahmet Türk ku gotibû em ê ji tekoşîna demokrasî, aştî û azadiyê bi paş te gav neavêjin, em ê nehêlin destayên ser vîna gel derxist pêş. Urdu Point jî sernavekî bi vî rengî bi karanî û got Enqere tevî ku destê qaş û aştiyê dirêj dike jî destaniye ser şaredariyên gelê Kurd. Arab News û Arabiya News jî sernavê wekî Calais Times bi kar anî û got destanîna ser şaredariyên Kurd ên bajarên Mêrdin, Batman û navçeya xelfetiyê bi xwendevanên xwe re parve kirin. Dem Partî û CHP dê tevlî xebatên meclisê nebin. Partiya Wekev û Demokrasî ya Gelan Dem Partî ji ber tayînkirina qeyûm biryar da ku hefteyekê tevlî xebatên meclisê nebe. Piştî Dem Partiyê CHP jî biryar da ku tevlî xebatên meclisê nebe. CHP di heman demê de di tevahiya hefteyê de tevlî xebatên lijneya giştî û xebatên komisyonên din jî nebe. Serokê Giştî CHP Özgür Özel got ez ê li cem Ahmet Türk cih bigirim. Serokê Giştî CHP Özgür Özel têkildarî tayînkirina qeyûm a li şaredariyên Mêrdin, Êlih û xelfetî ya Rihayê daxuyanî da. Özgür Özel wiha dibêje karê dawî kirin darbeya li dijî îredaya gele. Ji ewil li Esenyurtê darbe kirin û niha jî li Mêrdin, Êlih û xelfetiyê kirin. Bi rastî jî em di asteke wisa de ne ku êdî dema gotinê qediyaye. Ez ê bi balafira ewil biçim Mêrdinê. Ez ê li cem Ahmet Türk bim. Ahmet Türk kesekî zanaye. Cara sêyemîne darbeya li dijî vîna Mêrdinê dikin. Milîsên Azadiya Kurdistanê MAK li hemberî desteserkirina şaredariyan daxuyaniyek da. Di daxuyanî de hate gotin em ê tihêza ku îradeya me tune dihesibîne nas nekin. Weke Milîsên Azadiyên Kurdistanê em ê çalakiyên xwe yên tolildanê yên li dijî desteserkirina îradeya li der her derê belav bikin. Herkes û saziyên îradeya gelê me nas nekin dê hedefa me de ne. Banga me li hemû milîsên me ye. Herkes û saziyên dewletê bikin hedef. Em ê qat bi qat bersivê bidin van barbaran ku bi hovana êrişî gelê me dikin. Banka me li hemû milîsên me yên azadiyên Kurdistanê ye her çalakî û hedef rewaye. Milîsên HBDH li dijî tecrît û êrişan çalakî li darxistin. Di daxuyanê de wihat gotin şeva sîvyekê cotmeyê saat di sisiyan de Ataşehîr Ferrah Paşa ya Stenbolê du kamyon şewitandin. Êvara sîvyekê cotmeyê saat di şeşan de
لکولانا بغداد یا تاخا آدم یابوز یا نافچه گبزه جی فابریخای پالت کرسته هات شوتاندن. شوایه که مجداری لنافچه گلجوکا کوچه وسایت که فاشیستگی هات شوتاندن. شوادودی مجداری لتاخا گزل یالی یا نافچه مودان یا دپویه که مارکتا شوک هات شوتاندن. هفسروک باجاروک از به هات قتل کرن. هفسروک مجلس باجاروک از به خلف علی الحسین ده ایریشک چکداری لباکور کانتونا دیر زوریده هات قتل کرن. کسی کلو موتوسیکلت که سوار ببو گلل هفسروک الحسین رشاندن و قتل کرد. هزین ابلکاریا هندر درباره بویاره ده لیکولین دان دست بکرن. لایرانی هلیکوپتر کت افسرک و پیلوت مرن. لگوری آنجانسا نوچهنا ایرانی ایرنا هلیکوپتر که هزین هوایین ارتشا پاسدارانا ایرانی لحریما سینور یا باشور روجلات ایرانی قضا کر و کت خواره. ایرنا دیار کرد که ده قضای ده فرماندار توگایا نیوایا پارزگاه گلستان حمید مزندانی و پیلوت هلیکوپتر مرنه. گدار نجام نوچه پیشکش کرن دن باش.